Psalms 139. Psalms 139. Psalms 139. Men pakita ko purakanen puksarawikan babaklanan Psalms 139 melkakakan. Hoy men pagay pasampin komkak sawasakan ko chal watakati koti choyo wap ay chungal beranach pante sawas papam pan sangnan. Amen. Iro nga men pagay sawas len riyasak tayo. Melkaka taba wrong? 139. Wow. Okay, na. Apkis lisak tuwaw. Chorus? Makakay. Okay, na. Yech masa ng quote sang nan melkaka apkis lisak tuwaw chon walip lisak limaw. Memasa ni sa pulmang quote cherpich o kubur kalangan. Main kaun, kom kachin kasawiya, or kom kachin mangiya. Kom kachin mangi me chorus maken wiya. Sang wasato, kom kachin mangi ay lama-lamakan chorus. Kom kun kachin nasa niya, niya kintatok ta komal te socha lipilipil. Kom kachin mangi ay wiya-wiyakan chorus. Pil mo na ikin pacho kom mangi ay tami pang pachowan. Kom kun kachin kapilya pananipali chorus. Kom kun kachin sinsilaw kanya sapol mamun manaman. Omoy wewe kanya may inanin laut melel. Me apalong niya melel yente teki. Ya wasay kakpachulay ya. Puyen putsang komoy. Ya wasay kakpachuwan changalay ya. Puyen rusang silang amoy. May pampachutalanan lang kumbang koch-koch wasaw. May pampachutilanan wasan na nadarakan. Kumpil pang koch-koch wasaw. May pampir lang pilan palimason. Pasan lang. Tukausan lawas sa mapayo to balikapi. Kumpil kin koch-koch wasaw. Wasako po kamuyang kin kochin kaliwayo. Kumpil kin koch-koch wasako po kamuyang kin koch-koch kochin sa wasaya. Ikakache pacho wanang roche-rochen patupaliyati. Temaray ng rochela. Apuan silang mo roche-roche chakun roche-roche. Unipong kin marayin tuwa siya ninran. Roche-roche o marayin kin tuwa panacha rem. Kamu me kachin wiyata song koros ni palwarayech. Kamu me kachin koko ni penat palwarayech ng kapete ni inay. Ikin pacho ang kapangakang kamu yamoy lamun ko wala. Uya penin lima mo ikan na kopuriyamo yo inanan maumelel. Ikin wewe kituan match. Ni chika chika kon pena ni konay nang kapete ni nay. Ni eche pung kaketa wasarro. Kom kachin mangyer kom kachin nasa niyer mo na iputi. Rana kanin mauriyach kilaletin ni sapwel mamupug. Pilmuan cheptan koryowing ran. Main coach yawan apalong ya yan tete kilak out the pen kupromikan. Yawan coachon out the pen kupromikan. May isang watakatirapan chocho sampikan niya rar. Niya ipachuan pirta ipachuan yayang komucha. Main coach yawan ay ngongkin komu and coachin kamela aramaswatakan. Yawan ay ngong kira mas lamayan saksang iya. Rakin lalawi komu rakin kasam ni yala marumi. Main kaun yawan ay kailong kinrail kan makin kailong kin komu. Yawan ay mamalik kirail kan makin kangut yang komu. Ikan kailong kirail kan mena
ikin rai munchichi. Nain coach kom kachin kasawiya, pukamu yen mangi mong yong yech. Kom kachin songiya, pukamu en mangi e lama lamakat. Kom kachin rapak mamias wate rey, o kachin kalwaya nanal me maur soju. Oh, kamen kalanganan kupuramoy. Kalanganan kupuramoy sensal mau. Melele sensal mau. Na iben kapungga boy roj sensalong yaran wach. Niyay wasan tatak. Murin sa was in ran wach. Good luck moin silu. I versa cha sensalong ya. Inanan siyang lalukila ay wewe kita kupuran kauno on nani rawach me taniyal we all me kopre yang kalanganan kauno te a kapyum ari tami kuletisang nan wasawach ay socha wewe ki kupuran kauno ang ya kchay na wewe ya katupiyot ni ay socha wewe ki zalnan wiroj me kapiyota na naisosa ilam lama me ya saya sa zalong yan an first me so isto wewe ki kupuran coach kalangan na pilpain sa zalnan may ban songan watak isto ka watak kata ban rasang piken yaro kapung yang kauno ya sa ismoy o ay kamarain kita kupura kalangan niya kapukiyota essential me niya so me kapukiyota sa yayer ngoy sa ismoy ay yamangi yayer kapuratong yan niya chapin naijuk may naijuk kita seri Tatanunok na kita seri, wanarap bakong seriyo, ira anke passion, limpak yome, manaman makatukata limpak watch me, automatically ilimpakong, men sa wasapo kaya sa koyak, ja kak coche sosa ay puti ay sombe 90 serio pak ay menapali imen sa siya mo na ikakawewe one limbak watch ay may karasayang kauno akatukiyota may pil ko binantip menta may rochoroch kauno wana limbak ang ya rochoroch sa tuyangi me coach wana sapol mamarain pilpan kamarain nita nan rochoroch watch o wana sa tuyaki tip me ko te rochoroch kakulati yasang rochorocho marain me sapol manki dan kula kisang na kapretong yan niya iban mi menantip epil kolokolia epil yang ya sin sila yan nantip may wiyaw ima may noksang dila nanay wanay kin sujo wewe kupura kalangan may kin lamlama may yasa don masuk kita matanay kak ay kak ngoy mawiyata successful watch te marahin watch so iya nana kapure yang katung kalangan nong pues sengsal nana roj me katukiyata nanay so sa ismoy katukiyata pueke miyo karata ari ijay kapure yang kalangan o pakpak isapol makalangan en kak sensalong yo aute ya yan kak weweki kupura ang ya me kachkniya kita ning santawach ari imen eukiyang kachel so chukwach
wan kasampulan limbagan coach me pogan kecayla me pueki ya kopratong ya an sambata ko kasale tangil te lokaya kasampulan so me seri putih resang-sang ari I me kasampal kita masanach coach kitong kecay limbak me ischowe-weki miya yari yang mana ikak rata ke kupura angya poyenter pions masuk gila te iter itengki yang aman kupuran kauno pues etevan katipakalakali serio te saulang pulo-pulo kop mano mo utani kasampal kira mo likam I just feel like utani maran kita me coach yo limbagan coach wanai deep so say yalla lemach kop riya torre though he drift away for a long time lima mimi charre karkaraniya awi ya tipan muitang ay mauro pagre buen kakachlongo yan sen kakuyala and kakuyay kaun ari image bemen share o kapungiyang coach dame kalamagan niya sa ujagan ranwatch wan pasampalan sa malimbak yan der mamaliki yan chungalen ko koparopor o tatangki o an ke poson me coach kasampal ari image memen eukiyang ewe kupur ni irabukach o minan kalaut paban menen minikoul moin iban kayala ni ainso me ban richti at sabol na jay kaudakan so jikuwach ban kuzan ang kaul ng balibnao moin imen bakamakak kasaula ni achel ban richingati ayay one match nang nana baso karusia kalangan Amen. Kalang